سلام هوات كم يكنيهم أبزز لهما فقري سلام كسانة ندات منه انكو أنا بزي channel بسلام مزاهم نزيا channel نمتبع سابسكرايب لايك شير كومنت بمزحف دقفكم أي فلنا مباركس نامزقة المدب كالسقاق لكم. So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. ኣብ ሃገረ ጃፓን ዝተገበረ መጽናዕቲ ብዛዕባ ኮቪድ-19 The team will track particles in the air using laser beams and a high ጃፓናውያን ብዝገበሮ መጽናዕቲ ንምንታይ ርሕቐትና ንሓሉ ዝተባሃለሉ ምክንያት ብግልጽ ዘርኢ እዩ። technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። Starts ብሓንሳብ ንከኣተሎ sneezing. ክንዲ ምንታይ ካብ ኣፉ እቲ ቫይረስ ከም ዝወፅእ ርኢኹሞ ዶ? ብኩሉ ዳይሬክሽን ክንዲ ምንታይ ርሕቐት ከም ዝኸይድ We can see a large ንተዓዘብ። droplet about 1 millimeter ብኸምኡ ድማ ካብ ሰብ ርሕቐትና ንሓሉ falls. ኮፍ ኢልና ክንዕልል ከማን ርሕቐትና ንሓሉ But let's look through the high sensitivity camera. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. እዚኦም ጃፓናውያን ሳይንቲስት ብዝተራቐ ካሜራ ዝገበሮ መጽናዕቲ እውን ኣብ 10 ሰባት ኣብ ዘለዎ ቦታ ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ከመሓላልፈሎም ከሎ ንተዓዘብ። ኣብ 5 ደቂቕ Droplets shown in ድሕሪኡ 10 ደቂቕ ኣብ 20 ደቂቕ ኩሎም ሰባት ከመሓላልፈሎም ይኽእል። እቲ ቫይረስ ብጣዕሚ ሓደገኛ this simulation ከም uses ዝኾነ microdroplets. ይረዳእ። 5 minutes later. 10 minutes later. 20 minutes later. The microdroplets are still floating in place. ኣብ ዝተኸፍተ ቦታ ድማ ምስ ንርኢ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ዝገርም ቴክኖሎጂ እዮም ተጠቂሞም። ስለዚ ኣሕዋተይ በጀኻትኩም ንጠንቀቕ። ኣብ ማርኬት ይኹን ኣብ ትራንስፖርት ማስኬራ ንጠቀም። ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስና ጥንቃቐታት ተገበርና ተመራፂ እዩ። They're very ንኻልኦት ሰባት ድማ ሼር ብምግባር ኣካፍልዎም። ሳብስክራይብ ተገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም እታ ናይ ደውል ምልክት ትቐጥዋ ሓድሽ ቪድዮ ክመጻእኩም እዩ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።